Makiria ma andu ethĩ 50,000 ni moragitwo ni njohi cia ibango guku bururi-ini na makiria gicigo gia gatagati. Ikinya riria riatumire President Uhuru Kenyatta arute watho wa kuninwo kwa njohi icio mwaka muhituku. Mwandiki mukaru thiini wa Ministry ya Ugitiri wa thiini Kanja Kibiso augite thirikari ni ihotete gukinyukia ikinya kuhurana na njohi icio. Kibiso oho ni atitirithitie ati thirikari ndigutiganiria bara yayo ya kurua na njohi cia ibango guku bururi-ini. Tumemwaga lita za pombe haramu, chang'aa, ile ingine inawekwa vitu za ajabu ajabu, 15 million liters. 15 million liters. Ukifanya irrigation hapa mbere juu nimeona muko na challenge ya mvua. Kibiso oho ni ahoete kanitha andu kiumbe na ateti makoro magiteithiria thirikari hari itanya riao ria kuhukia njohi iyo ya gikuo. Tulihesabu tukaona hapa kwenu vijana wenye ni wa young wanafaa wakuwe wanasaidia familia, wamekufa 50,000, wamezikwa 50,000. Juu napeanaga hii mfano sana, ni uchukue Nyayo Stadium ujaze watu halafu upige bomu. Hao ndio watu wamemalizwa na hii pombe. Mbare ya kuhurana na njohi cia ibango ni yacungiriire maobitha amwe wa wathani wa matura matũra igoti-inĩ ni arugi na endia a njohi kuria mareganaga na ikinya ria thirikari. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.